Title Reincarnation Inkuru ya Shanti Devi Umukobwa umuhinde wavugishije. Open quote. Murahoneza. Muri iyi video turavuga ku gitekerezo kidasanzwe cyiswe reincarnation cyangwa kongera kuvuka. Ese koko umuntu ashobora kongera kubaho nyuma yo gupfa? Reka turebe inkuru y'umukobwa w'umuhinde witwa Shanti Devi yavuzweho ibintu byatumye isi yose ibona ibintu mu buryo butangaje. Nimwitegure, iyi ni inkuru idasanzwe. Igice mbere, reincarnation. Amagambo ushobora kuvuga open quote. Reincarnation ni inyigisho ivuga ko umuntu apfuye ariko umwuka we cyangwa roho ye igasubira mu mubiri mushya. Ibi bishatse kuvuga ko ubuzima bw'umuntu butarangirira ku rupfu. Mu ndimi zacu twabivuga nka kongera kuvuka. Abantu bemera reincarnation bavuga ko umuntu ashobora kuvuka undi muntu cyangwa inyamaswa kandi rimwe na rimwe ashobora kwibuka ubuzima bwe bwa kera. Close quote. Aho bisanzwe biboneka. Hinduism na Buddhism mu Buhinde. Abantu bemera ko umuntu ashobora kuvuka inshuro nyinshi kugeza ageze ku rwego rwo kuba umwere, nirvana moksha. Imiko ya kera ku isi yose. Mu Misiri ya kera, mu Bugereki n'ahandi hagiye habaho ibitekerezo bisa. Ichitonderwa cha siyansi, open quote, tagihamya ya siyansi yemeza 100% ko reincarnation ibaho. Ariko inkuru z'abana bavuga ibintu bitangaje byo mu buzima bwahise zikomeje gutuma abantu bibaza byinshi. Igice cha kabiri, inkuru ya Shanti Devi. Amagambo ushobora kuvuga, open quote. Mu mwaka wa 1926, mu murwa mukuru wa Delhi mu Buhinde, havutse umukobwa witwa Shanti Devi. Ku myaka 3 yatangiye kuvuga ibintu bitangaje. Ati, iyi si nzu yanje, iwacu nyakuri riherereye Mathura. Yavugaga ko yari umugore mu buzima bwe bwa kera afite umugabo witwa Kedarnath n'umwana umwe. Yakomeje kuvuga ko yapfuye nyuma yo kubyara. Closanzwe. Ababyeyi babanje kubita imikino y'umwana muto, ariko amakuru yakomezaga kuba yuzuye kandi yihariye. Yavuze amazina y'abantu, imihanda, ibyumba by'urugo rwero mu buzima bwa kera. Abashakashatsi baje kumujyana i Mathura kugira ngo basuzume ukuri. Igitangaje. Yahise aja mu rugo nyakuri avuga aho ibintu bihagaze n'ibyumba byaho. Yamenye umugabo n'umwana uwo mugore yasize. Yavuze ibintu byinshi bihariye bitarigeze bivugwa n'undi muntu. Bufasha bw'abantu open quote. Umwe mu banyapolitiki bakomeye w'umuhinde Mahatma Gandhi yateguye itsinda rishinzwe gusuzuma iyi nkuru. Itsinda riyemeje ko byinshi yavuze bihuye neza n'ubuzima bw'uwo mugore wapfuye mbere. Igice cha gatatu, icyo isi n'abantu bavuga. Amagambo ushobora kuvuga, open quote. Inkuru ya Shanti Devi yatangaje abantu benshi ku isi yose. Abemera reincarnation bayifata nk'ikimenyetso gikomeye ko umuntu ashobora kongera kuvuka. Abashakashatsi ba siyansi bo bavuga ko bishoboka ko yaba yaributse ibintu atabashije kwibuka neza cyangwa amakuru yari yarinjijwe mu bwenge bwe hakiri kare. Open quote. Nubwo hari impaka, inkuru ye iracafasha abantu baza. Ese koko umuntu ashobora kongera kubaho nyuma y'gapfa cyangwa ni imitekerereze y'ubwonko gusa? Outro, umusozo. Open quote. Reincarnation ni inyigisho idasanzwe kandi inkuru ya Shanti Devi ni imwe mu buhamya kandi buzwi cyane. Ni wowe ureba, wowe ubyemera cyangwa ukabibona nk'imitekerereze y'abantu. Nimubivuge mu bitekerezo. Niba wanyuzwe n'iyi video, subscribe, like kandi share kugira ngo tuzagusangize izindi nkuru zidasanzwe ku buzima n'ibibyabaye.